February ni som pariat sang ni som ni parukania tunrum politics huang a hian Mizoram chung thulang sar then khatte kanan lor le dona o Central Yanglai Association CYLA chuan nimin ni som pasari thlani sang ni som ni parukhan thu chua siamin lram sanga longtlai AOC venga cheng sala chua Myanmar a atual thi chungchanga district magistrate longtlai thu chua gangin longtlai district atanga Myanmar border te kharvek tur ani thutar langin hemi bozui hian Central Yang Lai Association point thule omha chu Myanmar lama bungra phurlu hi an khap ni in an soi lalram sanga thina hi pointi thutar langin chuti rualin Myanmar asum donga kal thin tele lir theinei tu te po film khur turin an in hriat non tir le a che solna thlen lonan driver te po film khur tur le lir thei chak tak taka khokar konga khallo turin anin ngen thar boka lalram sanga thina chungchanga hian report ngei chan me kani wangin mi puite CYLA thu chuak ngai chang turin kanin ngen bok ti in thule omma chuan Myanmar lama bungro phurlu tum buai lo turin lir theinei tu ten hriat tir ani o hei tun sarkar thar ina an malak na zinga Mizoram Universal Healthcare Scheme man kalpui hi mi puinol puin tha kan titlang ania Mizoram a om tirata healthcare thaber tia soi thin tuna maksa hian Mizoram chunga damdo in tha zongzong private ko random do in te thlengin anin ziak lut vekani kha chu adanglam na em chu ani tani he sarkara hian damdo in sarkar damdo in te private damdo in te pon rin na an ngat ani ti hi hairuala ni lova hum local ta le sarkar masa le tun ma chuanin he healthcare wang hian damdo in tam takin an tlak siat pha nia soi thin te po om kha sum tam tak bat sakan nia ve bel chetel tiang chuan tuna sarkar thar hian sum ba healthcare bill ba zongjong an clear nuwa tuna hianin Mizoram Universal Healthcare Scheme chu kalpui ani chhauta he scheme a hian chung ko noi ni singriat sang sari za sari le panni zetanin ziak lut tareng mai maksa hian mi puyan lom ti in Chief Minister chuan soibok Chief Minister pulal doma kai hruain Chief Minister Conference Hall Mizoram Universal Healthcare Scheme MUHCS thunei tu sang governing body an thukhoma maksa hian chung ko noi ni singriat sangriat za sari pania mi hring noi som pakhat singa sangli zariat pariat anin ziak lut tareng mai in khom kai hroi tu Chief Minister chuan Health Minister Pilelrin puile maksa thoktu te chunga lom thuwa soya in thorim na leram thriat na zara sarkara ming tha a kan scheme chhortu mi puite an lom em ani ati thut khoma tarlana ni danin maksa hian manchoya injiak lut chung ko sing ni jasum ko pariat chu a member song chuan mi singriat jasari somko le pani annia pension chung ko singkhat jani somthum paruk a member a chuanin mi singli zakwa somli palian ni a sarkar na thok chung ko singthum sanga jathum somni panga ami hringa chuanin noi khat singli sangkhat jathum le ABPMJY chung ko golden card nei chung ko kan tiang kha noi ni sing ni sang ni zakwa somli pathum ami hringa nga zong chuan noi riat sing ko sangkhat jasari somsari panni an oma an vain chung ko noi ni singriat sangre jasari pania mi noi som pakhat singa sangni zariat pariat an injiak lut ani kumkal me ka chung ko injiak lut zongjong atanga chu ta za asom ni pakwaten medical bill an thelu ta chu mi hring injiak lut za ta tanga chu tin za apasarian ni mi pakhat ne na bill pek zat approve hi chorwalin cheng singkhat sanga za le parukani sarkar kumkal me ka MUHCS atana sum fan mu to zongjong hi cheng vebel chaja somnga pali velania la mutur cheng vebel cha somli paret vela lo oma damlo bil endik to hi singriat sangthum zaruk somret pani ni in bil pek chhuwa to za thi cheng vebel chaja somni paruk velania bil endik tur cheng vebel cha somthum paret hu vela lo oma endik thuaya ni don thut khoma hian MUHCS hi sarkar poisa kum mila kalpui nia financial kum thara tanga chaksoka kalpuyani thainan ruwa manan siama committee ti tlempo tha an tiangin core committee chu ti bo to turania akal phung tur dang te po siam rem hlek ania
chung zinga chuan damdoi man tlom taka lei theina tur pharma dipo din tur malak le subscription a double beneficiary ompal theilaka inven na te siam telania thut khoman soidan tlang pui MUHCS kalpui ani nuwa sarkar damdoi in pantu an pungna sa ti te bil endik to zinga za asom sari chu sarkar damdoi ina alut ti te sarkar damdoi ina bil lut te hi tamjok ma se an bil ero chu bil pomto zong atanga za asom thum pakwa ni thung private hospital pantu te bil asan bik chan hi natna serious bik thlok zai thin thlak le kal thlak ang chi te an ni thin wanga ni tlang pui sarkar damdoi in te thuam sakze la tul hle tia soi chuani boka sarkar damdoi in le empanel hospital en kol theinat na te chu a thei chin china non empanel private hospital refer lo ni se hanti boka non empanel hospital en kol tur refer theina dan emergency life threatening situation po natna kalpui thei chin chiang le zwala soifi ani ang sarkar hian empanel hospital te hena ni somthum chungin bil a pe chuak thinang tia dan siamani lain chumle paidin hmuna thata wangin kartin poisa hi an pe chuak thin bok empanel hospital te tan har satna engma a umri lowangai ani bok tuna hian healthcare injelo hun hon le mekania a that ziami puin kan thria chuwangin nikum lama injak lut te le injak lut lo te pon tun injelu thei hun thara hi chuanin injak lut vek turin kan han indu sak ve bok ani hetianga sarkarin chaktak maya healthcare kalpui hi a chhortu le mangtang kai tu te chu mi puite kan nia sarkar damdoi in chau ni lovin ko hran damdoi in le private hospital Mizoram kan nei that zong MUHCS hian an in chung luta an in ziak lut vek to maya hi mi puitan hlei atangka in a thlamuan thlak ani o MPSC in tun haya MCS result an ti chuaka MZP nan complain a result buai pui dana thil fel tok lo omni nan hria ni kha chutiang chuan Mizoram Public Service Commission MPSC chuan nimin ni som pasari thlani sang ni som ni parukhan MCS combined competitive examination sang ni som ni panga final result ati chuak thara panel li sa pakhat atling thar MPSC result ti chua thara hian ni ko thlani sang ni som ni pakwa a result an ti chua tuma som pathumna ni ya MCS atana tling Samuel Jinson Mung son of N-Sial veng nuam niulam ka Manipur chu omtolova som palina chu som pathuma chawin som pangana chu som palia chho thonga MCS atana tling sa ve anni som parukna ni ya MFAS atana tling zetlal nga kluanga son of sangkho mazotlang aizol chu som pangana chawin MCS atana tling thara adang ho chu an position a chawin an tlinna ero angai somni pakhatna nia MIS tling GS zoram tluange dantorov lalun ngenga electric veng khozol chu somni na chawin MFAS a atling thar bokani result thara hian mi pakhat tling tharin result ti chu masaka MIS panel li sa pakhatna lalrem siamen dantorov lalwana amveng aizol chu somni pakwana ni in MIS atana tling thar boka panel li sang zinga mak musang ber ani wangani melbok tarlan tongin MCS combined competitive examination sang ni somni panga hian MCS som panga MPS pariat MFNAS panhile MIS pariat an tling ani electric bill chungchang hian tunla ju soya hlo veo maya bill asang ti in party pakhat phei chuanin lungwalong te lantirin chutiang chuan malak na te pokal mekania chutila chuan imin lam khan power and electricity secretary kelal rin zwali havin an office smart meter manga automatic billing kalpui tan mek awanga electric bill tam anga soi chungchang soi ho wania meeting a hian electric man ti pun ani lo thu taran ni in ama a meter reader te manga manual reading lak thina tanga smart meter reading manga bill siam tran ani ta ka wanga mipuya hria thiam lo omte mipui te hril fiani se tin an rel meeting a tarlan ani danin electric meter reading hi mi hring meter reader manga reading lak ani hian reader ten consumer in avakalin reading an vala thina an reading lak chu office an thelut le ani office a bill siam na thoni in bill siam fel hun chung hi thlakhat vel ani thina office a bill siam fel ani nuwa consumer hena bill vasem chuale ani meu chuan thlakhat alo liam to thina hewang hen consumer in thlakhat nuwa bill a mu chau thin tina ni smart meter billing system a chuan remote GPRS communication manga reading lak theiani to wangin reading lak rualin office a bill siam ngal theiani to up to date bill consumer in an dong thei to thung ani
hunrei tak mi hring meter reader manga bil siam thin ani wangin thlakhat liam ta bil hlir consumer in an dong thina masa smart billing system manga bil siam tharte chu up to date bil pek alo thul ta ka wangin thlakhat kar all no kha alo ngai ta a thlani bil kha tum khata siam alo ngai ta ka wangin billing period alo ria electric bill atam ta thina ni he bil sang bi khi smart billing system a bil siam rem thla voi khat che ani don thunga anu zela chuan pa ngai na kal to don ani billing period rei wanga voi khata bil pek har sa te tan bill counter a kalin installment a pek thei ani bok smart meter lamhang velo te point an man huna thlakhat bill ni lovin smart meter a bill update nen khan an choi ve ngai dona smart meter man tran thla lo chuan bill hi pa ngai na kal le char to dona smart meter man vek huna chuan bill ti sual om thei to don lo ani he sarkar hian tunram chunga han electric bill ti san an tum lo thu an soya tuna hian electric bill ti san ani lova amai ro chu tuna electric bill sang ho hi smart meter man ani wangle a billing period kha thlakhat ai rei ani tak wang ani an choi thla kha thlakhat ai na atam wang tina ani ber chu voi khat ba ka ni don lova a hnuwa chuan pa ngai na kal le don ani kumene tangin sarkar skola class 5 le class 8 sirlai te chuan Thatram examination a common question on Chang Tran. Herwa manathar hi standardized assessment for elementary school ti ania thil tum chithuma na ya chung te chu pakhatna chon classroom zirna le exam dan kalphung ti mason Mizoram chunga elementary school 10 te na assessment in ang khatlang mga exam buat sai national level assessment tools competency based question paper mga exam buat sai te SCRT tarlan danin he assessment hino pang thiam lo en na ai ma in no pang te din hun dik tak hriat na tura duana ni chuwangin he assessment hi dik tak fair taka kalpui tura niya a buai pui tu official headmaster le zirtir tu ten confidentiality certificate an sign don ani onimin khan chief minister pulal do ma chuan leng te kai tlong lei meter za asai meter sari point panga azaw asir ton ami hringkal na tur meter khat point panga azaw footpet nei bok metric ton zathum somriat panga choi zo thei ministry of road transport and highway sum cheng vebel chasomli pathum point pariat pathum senga do fight bridge tia mingwo chu ahonga puvanlal hlana PWD minister chu khol za om ani a honna in khoma thu soin chief minister chuan kumsang ni somni pali December thlatir lama khan lei chuat hi khren manga hnu kai tumania a khaina hrui pakhata chata an hlo chamta a hun engemaw chen an hanin buat sailea April ni sari sang ni somni panga a hnu kai an han tum le a contractor ten Christian Pui thiamin lan masa se antia lengpui pastor reverend el chungnunga hawnarina hlana harsan tok lovin olsam takin an hnu kai ta a minga faith bridge han phua po hi ain me viawani ati sensa sangni som pakhata khan mami district a khosom ko vel an oma mi pui singret sanga chuang an chenga agriculture lama potential an nei tha ku wathar chuak tam district an ni chief minister permission kan kalpui me ka po ma kan lak sakna satna district ania Tripura le Bangladesh nena kan in kalpona kongpui ania langkai balu kan rama balu thaber nia mitam takinan ngai lakna kongpui ni tin Mizoram in airport kan nei chhun lengpui airport pan na kongpui nia NIT Mizoram campus po lengpui a hiana oma ma mita tanga bairabi kongpui hi kan chak lak lu na kongpui mo ani chhozela ala tangkai tial dona heng te wang ringot po hian helei hi apoi mo a kan ram melan na ani bokani ati chief minister thu soidang te leipoi mo tak ni ma se kumtam tak chung chu Bailey Bridge do kaya niya Bailey Bridge te hi unload lak thei aniama lot restriction te siamangaya lengte kai leipo hi trumthum sangni paruk sangni sompali le sangle la sompanga a te khana chimani voina le chakto kan lo do kai ta a lot restriction of wanga unload ngai thin ang chi kha aum tot lo tura kan ngai ati helei donan hian Ministry of Road Transport and Highway MUHCS chuan poisa an ron sangsona kumsani la somni pakat mars ni somni pasari khan thok tu tur te ruat an nia agreement ang chuan kumsang ni somni pathum mars ni somni pasaria zo to turan ni kan sarkar vele kan sui ngala kan zo maidona kan in hriat lain kan soitak ang khan apo kana hrui chata wangin an han khot lai le ta a April ni sari sang ni somni panga khan po kai nia September ni som sang ni somni panga khan na zong an zo fela voina kan hong thei ta ni
sarkarna kan cheltir phata tanga kan soi fo chu a hunan na tho zo thu ani a hun taka quality thataka thok zo thin sarkar ni kan tum kumsom ni zet ram buai tor awangin infrastructure lama India ram state dangte kan phak lo na sa a kan road density te hian niam bi ka tuna kan road density hi 46.37 km 100 square kilometer chawani India ram average chu jasom paru km per 100 square km ani central sarkar hi kan laka anin hong hle a abik takin Ministry of Road Transport and Highways pu Nitin Gadkari hian Mizoram mindu saka achunga po kan loma kan momo kan juksoi piang mai minti hlotlin sak deuh vekani hetianga central lama kan roi tu ten in hong taka min ngai thlak lai hian chaktakan na tho kan dua du sakla ka kan tho thata trul tuna hian aizol kho chung kong pui te hi kan PWD minister kai hroina hnoya siam me kani mi puilama tangin tlana nom thu kan ngai thlamol mola kho chung kong siam na tur hi kan pek bel zela Mani Lokhan district capital zong an thona tur poisa kan peliani ati ole khati chin ka ni le ta phot sela kan veizong le kan hol zong o mani chuan comment lama kan tar lang vele vek donia damten kan omanga voin tlai lama khovel thu tharin dona thu tharam bial boina international news politics le kai noite ti chua kan tuma